kadotka dimple omwana ki dimple asawa seni awele kija Negasimo watelekia asawa seni awele kija Negasimo watelekia Enka y'omugusii Isayo yaino nendia Obasemya muwatenuya Isayo Imanye ariro borito asama isiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Alright, abara kabisa jide kemeronge dato na isato chia butukirense ya moya bono maambia chinsa ni chia Afrika ya mocha. Mwanchu motori ni nkai omogusii KISII FM na station ya unambe maso kwa semi ukomanye na boigo kokya. Nebi rohege kusie kigema kimoro buli mu minchulimi tubangira bono gukomanya ile chinguru monasa magazeti ili tukulia lero. Chebuna butambe ngoro kwa du omonya kerogo. Na chebuna butambe liga namba 003 Ronald Mayaka. Brigadier. Bari asubuhi bwana. Mambi yenengi ya sana. Nyasa utuanje netu umera nilega igali tukulia Ijumaa. Yes. Etengo Friday. Etengo Friday. Nde tumanyo motegereria ile chinguru monasa magazeti ili tukulia lero. Na buna butambe toko tamanya sa itono muya by the way. Sa itono muya manya amabera ena ya naye atabwatie kerengo. Mange sana no uyobo toko tanga butambe dia boto isane. Na kiako era atabwekane mwanya bantu. Ende tigato nyorere chinguru cyo koleta magazeti ayo mwacho motegeli kolengana bunali kito tutari comment tutari korusia. Jagera intue butambe nekebekero kyaina bategereli. Naba basta nebekero. Yeah. Basta nko babali litukolia lero. Pasta Migiro. Na Onchari kuruke umbwali. Ebekero royo wata. Kuigwana wadanga ebekero ebirau. Igo ingi. Mwanya bantu nekebekero. Okay. Igo na intune ebekero ebirau asa magazeti. Asa magazeti ndori bekero ebirau. No asobo nyasaye. Na oturaba yabaleu. Aso mwanya bantu igo turaba noru sana. Waso koleta magazeti ya tata ngoto igerete. No ngoto igerete. Let's say the truth. Yona wano itura seseme. Banoro batingu. Okay, nyasaye numia. Tosisetembe kia. Lietalia yakuru kwa nyasaye ndiri mange ne limwali. Ndikakuru kwa nyasaye munyanguru. Otuanjire nande twariro leli tukeli by the way. All right. Kwa kwa nembwa gazeti ya Taifa Leo itariki 5 na istomutinyi ogatano akabiro mwaka w'ikiri 2022 litukulie Ijumaa Etengo Friday. Na inche muna butamba kwa nenga seti kwa kwa nene ya The Daily Nation chitariki 5 istomutinyi gatano na kabere umwaka 2022 litukulia Furahi Day. Headline: The chaos at IEBC. The chaos at IEBC. Monyogiro beirabu. Umanyogiro no raiga se kiumbeke kibo choli ne chimbe ya IEBC. Igingi yego yoka. Litukolie igoro. Aba Kenya abange niko babete shocked. Ekero umunyekero go bw'ikiumbe kibo choli ne chimbe ya IEBC wa Fula Chebukati. Abeto gutangasanga eset entangani ya masakara yogo chigutumika gwaga chikura. Yes. Aikirimense ya Kenya. One of there are 10 questions. Abantu bakuburiye kubategana nekiombe ky'abachone cy'imibu ya IEBC ayara achikoge Tanzania. Banyenge go chikurire buya. Number 1. Aba Kenya mbale 16,098. Bataraba published officially as a register ya IEBC. Why that? Number 2. On what basis were ballot papers printed without the Gazette notice? Secondly, ekesi ya songongo gendera na bwa toko semelinga kero kenachi ko uri bagali ko ligero kibo gavana se county ya Mombasa. Masakara achira aiga. No, masakara ita yabo gavana talenga. Yamba yarenga na yaba senator, yaba MP. No, seti ndanga ni ya masakara ya achire. Mimi ninga. Kwambia seti nenero. Yes, I agree with you. Yes. Lakini rocha seti yo ya printing ya papers ya chakire. Entanga ni yikire Kenya. Abantu mbale baro bado bataraba cleared. Bataraba yozengo chibale kobori. Tegeta bono igugo chinsega. Ballot papers ichichabete printed without the Gazette notice.
bone kyo kuburi gaiga gazetment ya candidates terakorwa Yes. na kyo kumanya abarwanira imbarenga bakale lindo prokiwa masakarabo. Now listen gaiga, when was the ballot printer in Greece instructed to begin printing? Ababari ku printing dibaye tubono ngachaka ngoba yete instructions igugaiga bone kina ke Kongo ikabisa. Why were IBC commissioners only notified on Wednesday night about the arrival of the first batch of the ballot papers yesterday? Yani paka no commissioners beke umbekekia IEBC igoro baje tegote bigubotuko ngama sakarangu wale geti litkuya na mismambia commissioners ba IEBC egento kende Yeah. Ingokuru IEBC supervised the printing of the ballot papers Greece moino asaroseti who was supervising aina maswali yananda manga aboli asenga seti yega ase page ya 12 ne page ya 13 kubwatekana no monyogire kiombeke kya IBC yakire kwenyora asole batabetike afura chikoleta kumusanana Ngokuru instructions na ningo ruwete konda ye company kurwa Greece kurwa sema sakara yo chiwaki chikore mense ya Kenya. Very good, that's what we are asking ourselves here. If at all IBC commissioners mbamanye tibago stokera about the papers. These are That's our what we are country. asking ourselves. Eke umbeke ya IBC by the way was pochunga. Bange gutumania bante metuga. Mbaba sakobe recipe yoko musanana. Mugano inora se page 12 ke page 13 mwancho moteli singa seti ya The Daily Nation. Ase headline gazeti ya Taifa Leo enchara nigo yago sere iri guchigosali chikura chirebusia. Enchara. Bakenya bali enchara. Chikura cyo mwaka oyo kira kigwa ku mutinyo nane itariki kianda. Nigo chira abanyora bakenya barasabe sana. Number 1 ligo liri endagera lirigoro. Number 2 okurusi gwebango nigo gwetanetie kerengo. Number 3 obukurumi bwairire melisana imiense ya Kenya anene mana serikali. Yes. Eliansa gati yabataka nabanda nigo ligenderete kuigukana kabaligale. Aiga Kenya. Oroboti onorora sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo asebono ebyombe aho biribikurwanira obone bwo mwanya bantu biayeire serikali amatuko 18 oya diri uti correspond a 70 binate bange bine bakenya mbagenda sobocholi witariki kianda mutinyo nano mwako Inkubatikana no kurobekana bakoleta I think it kuri Yes. Nairobi asumucho Nairobi. Yes. Babu ati isukuli nekizani nebiko babegete mutu abana babegete gisuguli bina chigobya bago kongonta mbamba. No food, no election. but it's a serious issue. Yeah, it's a serious issue. Onye serikali teko chako kore kure ndege nteke na bokera asakoleta voter apathy abantu ba reduce bali bagwa kachikura. Mocha noro sana sepechi ya kabire epechi ya kabire ndurira niyo keroko genda sepechi yende ase abarwanira bibirogo ao anemano biribibo bunga se account ya Nyeri balia belikire na gwanche nekembe ya IEBC gegotebekana nga bakungu mbeso gati kurwanira birogo asa abantu 50 na batatu beso gati kurigiye birogo bio obocholi kurwa se account ya Nyeri. Just imagine is only 10% y'abakungu besogetie kwelike na liko chikoliye birogo ao Mo Prime Minister bwense ya Britain akurukunga Boris Johnson no mweli oyeni geti emeremo maega yaba waziri baye bonsi weti emeremo na kumutike keoleli nera ka resign, which means United UK nguchere gutwara a Prime Minister nyabwangoiga mugono ini gora sepeji ya gatatu rudu sia sepeji ya kane gaseti ya The Daily Nation egonda ya Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party ikuraba no murai wikemagia ODM muskaraira Odinga niko batebireke kanga iguna bagoteba boycott elections. Never. We are not cowards. Ekimbegia IBC Azimio la Umoja wa Kenya niko bat kandire ngambali gotigotiga kogenda sikule jireboshi na mwe Raila Odinga ogoteba ngamba mba kuoboa na inde mba gukana bacholi lakini abatagete
obochori obokorekana senjere transparent. Yes. Na ndo tabirenga ikobatagete kuchikobwa se imagine yenene ngali Raila Odinga. At the same time page ya gatano, Deputy President William Ruto oyibo igora sobo mu bwa Kenya kwanza nigatebirenga Raila has sensed defeat. That's why atagete koleta menyogire igoro yeke ombekyo bachori n'echimbe ya IEBC. Igari kuja kuwa na yasinse mu giri cha Marsabit. Lakini Raila yantongera asabire kuri wa IBC getari konyarekana go se IBC tabwena ndikokora. No. So Raila is asking what he's supposed to ask. And he has every right anyway. Yes. As a contestant. Exactly. So as just the same way, the Deputy President William Ruto babwate meeting na presidential aspirants. Asomogabani yo meme yo muchiyo Nairobi galia. Nere asked questions. Yes. Kromuntu nare entitled kuboli meboli ande osike mina getarachi kucha kumugari ni gora sepeji yakane ne peji gatana singa seti ya the daily nation. Asepeji ya gatata gazeti ya Taifa Leo ni batoro voting ngakiwono mo omonyakero go weke ombegi ya wacholi ya Kenya IEBC Moroke Wafula Chebukati akanire nga gosa akanire birengere bya Raila ngakero kende obuyiwe chikurambo chikoba kubwateka namasa no go print kwa masakara ne company ili ya Lycos ekorwa imeyense ya Greece. Igote birenga birengere liyo gose chinkume cha Raila Odinga nchibu ati musingi onde bwensi. At the same time asepeji ya gatatu Professor George Wajakoya na ile te campaign yae ime ya Mount Kenya. Ujamaa atakuja lini KISII? Abata dinga bono unango irajikura igakata tayari kupanda gosime Kenya sole. Imbata bintu moko yakorera. Na nonye mukaete ngani chiko twara butumiki bo bemeyense sahau. Muntu ni wese uratoke okoro bukurumi kifo. Yabatebanga. Asenga asabe inganyete Wajakoya asara kabere number 1 ekara Wajakoya chembe account ya KISII tinko mocho umotegerera live number 2 as a presidential debate na aronta msubiri sana 26 kusikiliza vile atakavyosema kuhusu. Of course hata mimi nitataka sana kumsikiza. All right, tepe chakata nalimo ne muri tumwa nogegana kieke gambiro kigoro se High Court of Kenya wetera somo na chibi na Justice Anthony Mrima abeto gutuguterare a petition kwenye yabekirwa sekigambiro ekyo elinde kumubetereria Deputy President William Ruto gosoka kurwa bisi asekeriyo yobegete kine kyagotebanga gagutumeka bo babisi yo Deputy President asokora me serikali yuale ase munachibi natebetenga kigambiro ngiri wesana ni ya igoro yokurusi kukwa Deputy President abisi kyagere katiba nebegete ebitangorangana ki abwente kurusi kwa bisi onyo kurusi kwa bisi abwasate bete parliament nere bwate egetalie kenene yokomorera impeachment nabo igo ekeombegelige tene taba wakili ya Law Society of Kenya niko kiabolirie ekeombegia judiciary go make judgments echuchira basa guturubaniyo bochori ubo mutienyi gatano na gatatu omwaka oyo babe careful ekero bakuri rulings chiabo kubwatekana na kende yonsi kikubwatiraniyo bochori bo mwaka oyo bino muganura sepechi gatano limasenga seti ya the Daily Nation. Asepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo abana chibi na Olga Sewe, Stephen Gidinchi na Ann Ongicho nigo bana chiteki nanga bono omoga oyo koligibo governor osoyo bwateganga yo chikoligie kero kibo governor me county ya Mombasa Moroke Mike Mbuvi Songo oikara chikoga nyake amago chikomanyanga gosekero kenda chikwancherwa ekina batana ndekera chikona chuwa gochitariki 15 neye ngobwatekana na kiroria bange sana gose obosaidi obonge koretwa asekigambiro igobona Songo bado nabo chinga kichukoganya kororanga kero kene ngochere konya liba gali okoligie kero kibo governor imeye county ya Mombasa abanyane chizuguru cyabanyane iga nigo bancherandire ne ogochika kwe wizara ya chisemi ya sepeji ya gatano na kabere kugo chikoroshi birasi bya junior secondary at the same time ugaiga ebyasara byo refill chi perfume yo byachagire go peak sana imenze ya Kenya bagoteba iga sepeji ya gatano na gatatu squeeze you don't have to buy a perfume eliechu wengi ma expensively ayoko koraga chibaga kiga kwenda kwa refill onye yaelire abakwenda bagufire lia gutumike sirenji kubekera marashi no na ya 100 gakwara sukumere lituko
Baraburukana ligwe bintu gende bitayo nyore bi. Ni goro ya ukia nayo gutumika nayo maite gutumika. So utaki kuangalia hatari zake ni zipi? Mimi mtu anayetumia vitu zake mimi sitaki kuingilia. Lakini pia lazima tumjuze msikilizaji kwamba vipi? Ebintu ebyeke rogo gutumika uikobe maiso. Uikobe maiso. Nkora advice, I only give an advice nga. Manere inale kukwane. Products nchire ayebuno muntu bwente kora arasomororega table of contents dudu zinkarenga tokwera time nonyene ndagera tokugura search itarizere packed kero kende nyie totana kuri previously kora no ingredients chirose tiendagera no yana kurigererio bosibuo kanga ndibwo expire barenga toko take that time nonyene amaguto gutumika ukugura karara roranga nkiabwate components nchirichire maiga nabora nyora bwate chemical gete kugotwerwe mbura chikuri react na maje chimanya kuri react yo bosigoro uzino base kuya ke gokororeri yenge lisanguli yao because anyane baligete warning galinga once applied stay away from water. Exactly. Goseka rwaso mwaso. Mbule manya ukubwatera gosenga yito manye diayo ikongete. Muganonora sepeji yakiandake kana kiaba science bona bagenda gukora utafiti. Ase school ekorokunga UK School of Research erinde bateme koranga enya sole. Ere medical. Na maene nkubweniere gosengo tangero kunyarekana kugutware brain tumor yabeire common mono asa marwaira manga gwita abantu asa gotebekananga konya sampling bakorire nkeigo in 2019 ige kuma chikoro kya positive response abo asebono ba admit irie chinyagitari yange 15 ime ya United Kingdom bulinde koranga results chira soke nchirichi Mugano ini gora sepeji akianda senga seti yega ya Daily Nation. Asepeji gatane gazeti ya Taifa Leo emanyinga ngakyo mwana bwente kogonkigwa by the mwana bwente kogonga sama tukama tangani libweya mabateba. Matanga tangani libweya maboli. I think it should be 100 days. The first 100 days. Kera gazeti kolengana muri gazeti yali geta 1000. No, it can be 1,000. Okay, kolengana mnali geta igadisa 1000 days. Because 1,000 days, that means miake tatu. Yes, 3 years. 3 years na metienyi meke. Yes. Okay, umwana atagere kogonka ase ama tukeliwe ya mama tangani. So which is equivalent to more than 3 years. Mwana ko 3 years. Abandi bagotanga umwana atagere kogonka kabisa tali kulikende yonsi for the first 6 months. Yes. Wangi mwana wa 3 years ndiwe ane. No problem. No problem. Usenkoragera niale. Oye digura necha asiva. Echa ese wa zingina. Akomo kali dirita. Magano yega yo. Wala wazekuru bongino. Oye mugano na sepeji gatane Taifa Leo. At the same time by the way Korwase county ya Meru, mugabara we county ya Kiraitu Murungi. Onyori Roma yasenyuma ya ababwata nikurwase kama kiligia part of national unity PNU gosoa sense moyaye na komoko boko. Alright, take ombeki abakuri mirimo be H University abate ba University Academic Staff Union nigo bateberenga gwikabachi kubwatera ni gwase reform sigendra ko neki gwase University ya Moi abwase University yatabetenga n'iki kuba butaba kuri mirimo bakikurwase University irinde gotema kukeyo butumiki bw'ikibesa University iyo. Siasa chie tiakoleza siasa as learning institutions yakina kingotera no ne school secondary by the way wachana na siasa kuleza siasa ubo nyakenyo rogete mbere boko beko yani ko nge school ge sponsored ne kanisa gete abantu barabo no bagochi. Let me tell you, that is what grounded university completely. Tika edio sinebo ko bwango wabango bali rais asepechi ya ora asepechi 14 asepechi gatana kwa tatiga gazeti ya Taifa Leo orwoti ndio kwa kuananga umugaziri omonene Boris Johnson bunetigetiye miremo robot nororega igasipiche gatana gatatu. At the same time enze ya Democratic Republic of Congo bono nigo bayigwana ndego chiago keya obo bisagati yabo nenseli ya Rwanda. Paul Kagame no murayi wense ya Rwanda na boigo ense ya Democratic Republic of Congo gekurawa no murayi okoro kwa Felix Tshisekedi. Wana bayigwana ngamba chigotika
ogotaingwana nokwo sobombo chubo gatika tienga city ga the national pull out ya DN2 mamulikiretega iga bagoteba nga how comrades are surviving inflation ngana ki abaroke which university boniga bagenderete go survive gorio commenta kwiri guriri obugima imeyense ya Kenya bwasabange boniga bachakira magana yokulika online abandi mbarokanyara babwate none chi printers chi room ebide bintu tu akorete to understand ti bintu bingabuni bindi at least gotema go survive kurusiri abana abarafunzi bandi chi photocopy bago akana bantu barokanyara obwate washing machine ase cube kiao abantu barabangani bapimeta boromba ali university agana the others go as far as knowledge ngini around the university ali EPG mberongebere ne yamasenga city yegamba mulekerete kiminano kiyobo gavana bwe county ya Garissa abwase bamulekerete mu gavana obono Ali Korane nabo igo yokabero mu gavana mutangani bwe county yo Nathif Jama kurwase kyama ya ODM bono egana ndo kurigiro gekyo boigo naroro kurwase kyama kya UDA okuruku Deko Baro na Yusuf Hassan kurase kia NAK Kenya keminanige tinde sana yuko gavana bwe county ya Garissa by the way asepechi ya ikomi ne kwanrete nga kili tukulige Swahili ya chingire tugoro ensengima timaso no monyote Lorani Kalu Lorani Kalu no yomo bwa baralia banjite gotumeke Swahili sana igoromba lengeno omubunge ba constituency ya Mvita Abdul Samad Nasir ekero bali go chingira litukulige Swahili na go chakire pechi 13 wikepechi 15 gatatu buna botambe litukulige Ijumaa go kwemanyi goro yaba bugi chingera basani egati yabo Kevin Bahati uyoko ligyo bobunge constituency ya Mathare unaga tebanga tera esabali ya etera baraisi no murugi ya Diana Marwa buna abange bakagirete ayande na mange amulikira senga seti ya lero gaiga gati yabo chi obituaries na boigo biasara out ya turi lichiko soli briefly ngaki kumulikirega chiko soli gaiga niki mwendo nyuma yoko bwato ko nande gabege tubiyara itukoli igoro elinde ende achikwigorerwa momocho kolengana lichibe no botume kyubo bwe chibesa gweta nshingi milioni ya maronge etatu na isato at the same time team ya Manchester United yabekira ko shilingi billion isano na ibere chinu kutaibere eliogo chia komo gonyora chinguru cyo mogoso ligue yatabu timu ya Ajax Amsterdam korwa Netherlands moroke Anton imeyega serokia Old Trafford right umupira bwe golf gaiga ochageti kune company ya Safaricom anigo beteko ko launch tabwa seboni gaba abaki enko yeyega isite enko yogo so mupira ye golf baganda tokona kwero bulili ndiko chiko chake weekend yeje nabo igo ndo chegaiga ekyombe ligetenerete Kenya Premier League bakurukunga Kenyan Premier League Limited niko batagetego chiego chaka amangana grassroots kurigia talents kurwase grassroots nabano kurwase primary school na secondary schools elinde kukinya talent yo kwa mupira imeyense ya Kenya and I think that's the only way to go about this thing ende yuko na kolisa iko abantu paka bandi chinengo chiaro sire tubwate talent ezikunkwana ko raba isi bagwa kama hano mupira birapo biko basi binyoro my god you feel like this person has a talent esikuru academy ara penye that's all we need mwacho motegeli wacha tuingie kwa dondoo yes leo tunaingia Sokoke Kilifi Sokoke Kilifi kuna nini bwana ebintu mbere bigonke yo moesake mungoro yo munyu omete abwato mukungu kabisa familia yae abwate bakabana kumbe ochiro twalire mpango wa kando ekera twalire mpango wa kando ochiro oraliro for 2 days ataragenda buwa inyura ali buwa yeno watakire korara lakini tarararo for the last 2 days bono litukuria gatatu gakoira no akwira na buwa no gakoira na buwa yoro lya mpango wa kando nkoira na ale buwa ye bono buwa yeka yes akagenda kubwa muramurire chinsanye chikamonyora ncherare kogendo ekera iko agakongonta akachukua nyo monto taigore ti agatema gonchokana ne nyomba round lakini kagonchokana ne nyomba round agaika dirisha ya bedroom akayunge bimonyo getembire bireo monye bini byaki moyora ikegere room y'abana ne ngao noyo gakorara abwikana mwana kengwerere nkiria
abambara bibakare kuri ebimonye ebimbara byaba Elisa ngapi? saa 4 na dakika 10 usiku. Kie kaendelea ta akairana agakongonto murango elia kabire mundu taigorete elia gatatu akamenderia ogi yake mukaya akaigora kira igora kamuburi taji tikonya kumukoganya kenda akamurumengana rio kanga nkyo tari kuigorera ke ngwe mukuga banerema kuburia kero komburi yo toko monyanere ngaye ngayukurwa igobwe betu imwara ko monyanere oimwara ko monyanere na yazukuru nye toko monyanere gigaiga musajo yaga feel like okay ngigenda tanga kyo ngino yangira niringenje yako bongo bokaba nango cheruka buri yake akagenda straight bedroom akajaro mungwana no wale bedroom yaye omungwana no wale uregezo buno mwaye bedroom mungwana testo geti aikaranste getanda akamatebi yaye kirikiri ngakyo atige mbengite ogenda ase mpango wa kando no ene ndagira tutigetia musajo nero jirenje kumbekera liberera giga ne ndagira nale tabana balire barati kere mirimo ya gusinyira mongwana oli agakira agasoka ngora akinta chiri siko kumbo chire sitting room wacheki asaga jeto moroye paka bana ntora manyangi kia bete ende yangoro mo sana Iki yago. sokoka Kilifi yes todo gole dugia Nuduze. Tiante vega. Kende yonse okolense nentetero wosimeka. Anything you do on earth is a seed you're planting. Kende yonse okokora sense nentetero wosimeka. Engaki yawe yokogesango ikere. Trust you me. Itafika. Chochote unachofanya duniani ni mbegu unapanda bwana. However long it will take. Finally go ikejaminate yogese. And mostly digasali ko bali nane kubuwa kiri yogosimeka ngwa kumanya. Ogosimeke nyeke mo but kwanyore kemba kibwate chinyake chinyingi. Chunga unachofanya duniani. In fact that's my parting shot for this weekend. Kwanya kwebuli ndatere monga kiritirie kiyatumeka ko senfomere kiyatumeka ngakiyaja rekana magayaja yidede Ronya saa tungete nature ya yenjere ngabune iyo. Yadogorera Principle of multiplication. Lero nili tukule juma. Maliko na jaja mabiringa na limo. Siseme kitu. Enyorenga zeti ya The Daily Nation ni mwanchomo tetu kulia lero Friday. We manyia manga mulekera senga seti ya litu kulia lero. Gazeti ya Taifa Leo we manyia yo manayanda manga senchira yo wikeranu. Na tubose kweba chikoraga chinsa ibire nyuma ya sarugi chigosoli nabagosoli na Wiza Crown. Na gotebire rotobwata babasta gaiga. Yes. Ndobwata Reverend Moses Migiro na Reverend Onchari kuri samo chichia Keumbu. Yes. Tutaide gukwanira ngaki ekanisa yebangire na ensemo ya yenene ego chigokoraniririe ya nemo na soko leto morembe. Campaign chigendrete. Inga kune siasa gendrete nabo chwe kiranga. The church has a big role to play as. Ntajua ni gani coronage. By them basi go kwa Onchari I think to beranera matanga gete asali na kibona gesere asana kugesere igatware ko ni mugaka gitukurukunga gesere ali aseto kurukanga ibeli ya chenche gesere na gesere ya chenche ibeli abune ward ya ibeno yes ibeno ward yali bali chache county ya KISII nimbategera sana on news asante sana yatokolera abo alright akini kore na tora SMS ya siki keke kerusi okay Gazeti aserituko ria rero. Ayo na rairo borito asama gazeti aserituko ria rero.
ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Waito. KISII FM 94.1 radio